नमस्कार कृषक बंधु मो कृषिविद नीलमणि महंत यूट्यूब चैनल चाष दुनिया को स्वागत करुच्ची। यूट्यूब चैनल चाष दुनिया एक कृषि भित्तिक चैनल जो थे कि चाषी भाई मान विभिन्न समस्या समाधान सहित तांकर किपरि आग को उन्नति करें से विषय नुआ नुआ टिप्स दि जाए। आसत कृषक बंधु आज आम जाना लाउ चाष विषय। लाउ चाष एक स्वतंत्र चाष जो चाष कि एक स्वतंत्र धरण चाष यही चाष करी चाषी किपरि उपकृत हो पार्टी और लाउर उपकारिता बहुत रही। जमीक आप जानी किडनी रोग कि डायबिटीज है सुगार है कि आपंकर जॉइंट पेन होची से रोग पाई लाउ एक पथ्य हिसाब से काम करे जोटा को आम व्यवहार करी औषध नेबा सहित या व्यवहार कले आम अधिक अधिक सुफल पाई पारि था। तेज आज आम जाना लाउ चाष विषय। आसतु भेटा आज आम जो लाउ चाषी अच्छा सफल चाषी आम भेटा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। आपको परिचय देवे। मो नाम हूँ परमेश्वर महंत, ग्राम हूँ सानवामुणी, जीपी हाणीभंगा, आमर हूँ सदर ब्लॉक रे घर। आपण जो लाउ चाष कर आज आपण पाखे आसिक लाउ चाष देख बहुत खुशी लगे। तेरे लाउ चाष आप प्रस्तुति केमती करते? प्रथमे रोटाभेटर हल होता हल है बेड तैयारी बेड है मल्चिंग बिछा मल्चिंग बिछागला। मल्चिंग बिछा पूर्वर आम प्रथम रहा जो आम खत एवं आम पशुपतिर ऑर्गेनिक सार देकी बहुत कम माने केमिकल सार बहुत कम दिखाई डीएपी और पोटास बहुत कम दिखाई बेड उपर देकी मल्चिंग बिछा जाइए। बहुत बढ़िया लगे देखिए आपन चाष प्रणाली। आपण जो मंजी पोतिले ना या वर्तमान चारा करथिले? ना ना मंजी पोतिकी मंजी पोतिवा द्वारा डेरी रे फल धरिबो कि आम चारा कर पोतिवा माने 15 दिन आगु फल धरिबो। सेटा ठीक कहले। ताले जो लाउ आपण मंजी पोतिले गछ उठिला गछ उठिबार केते दिन परे आपनकर फल आरे लागिबा स्टार्ट हला? मंजी पोतिवार 2 मास परे 55 ରୁ 60 दिन भितर आपनकर फल स्टार्ट हलानी। अच्छा आपनकर वर्तमान तो जहा हम देखुछु गछ कंडीशन भी सब भल अच्छी फल कंडीशन फल भी लगी रही फल भी पाखक पाख गंठी गंठी फल भी लगिकी रही फल ग्लेज रही फलर तो ये आप केवल ऑर्गेनिक व्यवहार कर ऑर्गेनिक व्यवहार के भल भाव चाष कर जो आप जो नेट प्रणाली कले आप निज मन को कले ना का पाखु प्रेरणा पाई कले? यहाँ प्रथम मुझे आईडीए काम करी आईडीए काम कला बेले समय आम झुपड़ा ब्लॉक गोटे एपीसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर सरकार तरफ गोटे प्रोजेक्ट चलता से शिखली ऑर्गेनिक व्यवहार से शिखली आ देखिली जे ऑर्गेनिक करने द्वारा कौन कि जो गछटा बहुत दिन पर लास्टिंग करुच्ची आ सार प्रयोग करने द्वारा अधिक पोक लगुंट अधिक दिन प्रोटीन पाइबन ऑर्गेनिक सार जो प्रस्तुत करूछंती से निजे कर ऑर्गेनिक सारटा हूँ जो पशुपति मिलूँ जो ब्रॉयलर लंडी एवं जो पड़िया भर्मिक्स मिसिक जो आसूची तार पकेट रो दाम होची 230 टका माने 30 किलो 230 टका सेठी हम पकेइछु आनी। अच्छा एबे तक आपनकर तो वर्तमान अमल पोजीशन रे अछि जो आपनकर बगीचा रही वर्तमान अमल पोजीशन रे अछि तो वर्तमान लाउर बाजार चाहिदा केमिति अछि? लाउर बाजार चाहिदा बहुत माने सेते खराब न कि माने भलो भी न काई जेतु बतर फूल कोबी बंधा कोबी बारजी तथापि पीस 20 टका हम बिक्री होची। आपण पीस हजार बिकचंती केजी हिसाब रे? केजी हिसाब हम पीस हजार बिक्री करछु। अच्छा वर्तमान सुधा आपनकर प्रोडक्शन केते क्विंटल पाखा पाखी आसिलानी? तो एबे जस्ट तो आरंभ हेची माने प्रोडक्शन एबे जस्ट आरंभ हेची तथापि मु सप्ताह रे मोर एई बगीचारू माने प्रत्येक सप्ताह रे मु 2000 टका रोजगार करछु। माने 100 पीस को 2000 टका आपण 20 टका हिसाब रे जोगुंदे बाजार दर बाजार चाहिदा मध्ये रहिछि लाउर चाहिदा बाजार बढ़िबार कारण हला ये गोटे हला पथी जोटा कि आपनकर जॉइंट पेन पई भी काम दउची जोटा आपनकर किडनी पई लिवर खराब होईची कि काହାର हाई डायबिटीज रहउची से मध्ये यार जूस करके पिउजंती एकर बाजार चाहिदा ये धीरे धीरे बढ़िबार लागुची ना केमते लागुची आपनको बाजार चाहिदा? माने मु एटा प्राय वर्ष सारा मु लाउ चाष करे जो सीजन रे भी करे लाउ चाषटा मु निहाती करे काहे कि ना माने एटा केबे बाजार रे माने ये बेसी लोग करंतीनी तो चाहिदा मते अधिक एटा यूनिक चाष जाको हम कहता यूनिक चाष एटा माने खूब कम परिमाण रे एटा यूनिक चाष खर्च बहुत कम हुए सारा दरकार को बहुत कम हुए औषध भी कम दरकार हुए अन्य चाष तुलना रे सेति पई एटा करिया को भल लागे। अच्छा जदी हमें मोटा मोटी आपनकर चाषर प्रस्तुति थारू एबे जाय जदी खर्च आकलन करिवा
ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଆକଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି କେତେ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ଟୋଟାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଚିଂ ହଉଛି 2,000 ଟଙ୍କା ପଡିଛି, ତା ସାର ଆସିଥିଲା 10 ବସ୍ତା ସିଏ 2,000 ଟଙ୍କା, 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଞ୍ଜି 1,000 ଆସିଥିଲା, ଏମିତି 5,000 ଟଙ୍କା, ଲେବର ଏମିତି କି 5,000, ଲେବର ହଳ ଏମିତି କି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି 8 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆକଳନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ପାଇଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ? ଆମର ପାଖାପାଖି ମୋର 8 ମାସ ଯାଇ ଚାଲିବ। 8 ମାସ ଚାଲିବ ମାନେ ତାହେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତ 5 ଗୁଣା 6 ଗୁଣା ଲାଭ ଆସିଗଲାଣି। 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଲାଉ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଚାଷ ମଲ୍ଟି କ୍ରପ୍ କରିଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଆମର ବଜାର ଯେତିକି ଆମେ ଦରକାର ଆମ ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚାଷ କରିଛି। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏପଟେ ରୁମାଛୁଇଁ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଜହ୍ନି ଲାଗିଛି, ବିନ୍ସ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଆମର ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, ଶିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସ କରି କରିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କିନା ମୁଁ ବାହାରେ କିଣିକି ଖାଏନି ବେଶୀ। ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ସାର ଦଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ବହୁତ ପରିମାଣ ରୋଗ ହେଲାଣି, ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ ହଉଛି, ତା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବଜାର କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଘରେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ବଜାର ବେଶୀ କିଣା ପନିପରିବା ବେଶୀ କିଣେନି। ତେବେ ଚାଷ ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଆଜି ଚାଷ ଦୁନିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ସଘନ ଚାଷ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ସଘନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଚାଷ ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରେରଣା କଣ ଦେବେ? ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାନେ ସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋସିସ କରିବା ଯେ କମ ସାର କମ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଅମୃତ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ କମ ସେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଖାଦ୍ୟଟେ ପାଇବା, ଯୋଉଟା ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ କହୁଛେ ଆମେ, ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟଟେ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିକ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅର୍ଗାନିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କୃଷକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ? କେବଳ ଅର୍ଗାନିକ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜୈବିକ ସାର ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆମର ଗଛ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଛ କେବେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉ ଆମର ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଛକୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କେମିକାଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ସେ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ମରିଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢିବ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ବଢିବେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି, ମାଟିର ଯାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯାହା ମାଟିରେ ଯାଉଛି, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯାଉଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆମର ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ମାଟିରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଜିଆ କହୁଛନ୍ତି କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଅକ୍ସିଜେନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି କି ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମି ଯିବ। ସମୟ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ଆଡପ୍ଟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ମାନେ ଚାଷ ହବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମି ବଞ୍ଜର ହେଇଯିବ। ନା ଏବେ ତ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ ପାଇଁ, ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆପଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ କରିଛି, କାହାଠୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ପାଇନି। କେବଳ ପାଇଛି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ହେଇଛି, ସେ ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ମୁଁ ସହାୟତା ପାଇଛି। ନାଇଁ, କିଛି ତ ପାଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଏଗୁଡା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତ ଯୋଉ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ରହିଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଚାଷ କରି ଭାରତକୁ କୃଷି ଦିଗରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ତାହେଲେ, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଷ ଦୁନିଆ ଆଜି ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଚାଷ ଦୁନିଆ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।